Diaparo tsa bana ke di nna mo teng ga di wardrobe tse o itirelang tsone tse o di rekang ko se e tswa ko Takealot e nngwe e tshweunyana ele e tswa ko Makro e ne le 400 gone yaanong e kima ele ya ke ene ke na le yone ha ke go bontsha yone e ne le 400 dingwaga tse lesome tse di fetileng jaanong wa bona gore e senyegile ga ke kgone go e dirisa ke tsa go batla di-code tsa go ira built-in cupboard di-company tse di siameng tse di itseng tiro ya tsone tse di cheap di re di kgona go ntirela tsone ka material le 10,000 labor material le 16,000 labor le 3,000 go re bo 18,000 e ko tlase e ha ke ntsha dilo ke ira gore e felle fa ba re ke 17,000 ke be ke kreya re o nnang gaufi le mo ke nnang teng ke be ke mo kopa gore a ntirele tsone cheap a ba nthomella invoice ya fake e reng on material ke 5,500 a ba re labor ya gage tla nna 2,000 le ha ke itse gore ke fake ha ke na sepe ka gore o tla bang savile 10,000 o kgona go bona ka bontsho ba teng gore dio tse khale di nna go gongwe sebaka bona le sola teng le gana go tswa ke la khale gongwe ga o bona le mo camereng me di na le leso di na le madipadi a ka re ya tswa mara go siama gona bothata ka gore ka mo tlase ke line na bothata le ha itse ke nne ka mo tlase ke line gona go bona re ke a khale ka gore ka mo itseng ka teng na le dipadi ka teng o bona gore bile e senyegile ya bona o e dirile mo lapeng le ha di gorogane ke gona go di bona gore khale ke tsa khale ga gona bothata ka gore o nsavetse madi yaanong ke tla kgona go ba dikobo go godimo fale na le dikobo tse dintsi space se ke itumetse ke tla kgona le go ira gore di shelf ke kgona go tsenya le shelf tse dingwe gore di nne dintsi a le gore ke a tlhoka sentle ke ikgantsa ke itumela gore ke kgone go save 10,000 ka go kra monna mogolo o nka ke ditseng o ntshepisitse gore di ka save ka gore wa bona gore o tsentse dilo tse a reng di tla itshwara sentle gore se ka be ya wa le ha bana ba ka e palama ha o ka leba go dimogale o kurufelletse le mo le boteng gore di ska tsa wela bana ke tlogela go ikgantsha ke bereke